Hello friends, আমি এতিয়া পথাৰলৈ আহি আছো আমাৰ পথাৰ চাবলৈ পথাৰৰ ধান কেনেকুৱা হৈছে চাংগে বুলি আহিছো বলক চাংগৈ পথাৰ খেতি ধান দূৰৰ পৰাটো ভালে দেখিছো বাৰু ওচৰৰ পৰা চাওঁ বলকচোন কেনেকুৱা লাগে ওকে চলো এইখন আমাৰ পথাৰ And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. খান্দি আহি এইকণ পালেহি আৰু চাগে 10 বছৰমান পিছত নাপামেই আৰু চাগে গোটেই খান্দিয়ে শেষ হ'ব এইটো চাইডে আছে আমাৰ ধান চাই আহোঁগৈ বাহন চাইডটোত কি হৈ আছে এতিয়া মই এইটো চাইডত আহি আছোঁ আমাৰ আৰু এক লাইন আছে ধান পথাৰ এইয়া আহি আছোঁ পানী টেপলাং বাৰ এটা পেলাই থৈছে এই আমাৰ আৰু এক চিট ভালে আছে বাৰু ইমান বেয়া হোৱা নাই এই তালৈকে আছে আৰু আগুৱাই যাওঁ এইকণ পালোহি আমাৰ এইকণ ধান উটুৱাই লৈ গ'ল খালি একেবাৰে কিন্তু ভালে আছে জংঘল দেখোন গোটেই বনেই বন এইখিনি পানী পাই বৰ ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছে
এই বন 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 ধুনীয়া আছে ভাল লাগিলে পথাৰখন চাই এতিয়া আমি যাওঁগৈ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ কিপ স্মাইলিং বাই বাই টাটা